John. The woman said, "Is a region, muno." Penny ba. Penny ba region mu or ye staffer. Isham. The staffer. Isham. In charge of political business. It Isham so scrap it ni fuel allowance. Minim say obi a wan bi nyesho say Isham ade aketua. No Isham kra de no say ne. For maja. Ono Isham me ba me kan Isham asema na ordinatum. What Isham asema Isham de say ono say na adwuma ne de no ka say won fa fom kran kwa adwuma be ko. Hey. Isham. Yeah. Asema Evans kai ji so yi anu. Say some Ghana dia. Eso mo adwuma ne ye de. Na me ya brantie. Di lata me mfa fom nko a. Na me ti fa fom kwa be du abi a meye mbre na me ti mfa fom biem. Ndi ba se dika. Ndi wa o ka obofo o mbrant brim. Okay. I see. Be another tufo. I see. I see. Nyame adoma mampani obeba otena. Thank you Tom. But ban say dia one or say dia na staff a wo ha wo hwe mampani ne ba ne ntutu ye ne ade. Emunchemu ne sen. Me ya da samin fa kwanya wi na menche watifo nyina especially NDC ma o muti akoma FM anopai. Ene kwe America kra atwam ni be busumi sia ne nsumu ani. Na Ghana for eto aba edema Yura is Excellency John Dramani Mahama. Te omra meye Ghana mampanyini. Se bi mpredu asanse bi ekonta se bi anyado. Se be yifo nko an na ni so ade. Uche na dia ondase. Yura se kwanya asanteman fa so to aba edema no na ni so yi. Ndi so fa asanteman asede bia no ne asanteman ani ni yi. Nti enne echa Yura eba be du ha na wada asanteman ase na isan se asanteman esune bai na training ti akeka nyina yehu abom ese yebehia ewo Kumasi Jubilee Park on first ni efe Prempeh Assembly Hall na Jubilee Park ho ena yeba behia na Yura odi na seda ediama asanteman na yenhihye yini ene preparation towards external ebekoso e Jubilee Park awia 2 o'clock and the best start aye grounds work ene aninti ene abempon eba dwumadi na serinti the first sitting arrangement ye ba arrange na your MMDCs be oba bi on betra regional coordinating council eho omunye amanyosem ombewo omususu apata on betra se nananum ehimfo se bi mpredu asa omo na ehwe asanteman so edi amaye omo so bewo omo etrabe ye nananum azungufo ehimfo omo so bewo ba bia on betena ye wia na yakọ clergies so ba bia on betena imams aso yape omo dable na fe anintini atitru omo banyina no ehwe obia se obia ba bia tena na Yura John Dramani Mahama nondu ni fa pepepe na Yura asanteman mu na amanne ne amamre bia asase ye bia no na edi atioka enu se Yura ntimi ma asanteman mu a wadu asanteman Yura na onko boni mu ase ense ni Yura kwan ansa no ba be ye dwumadi asase edi Yura be ye sa dwumani nyina wi nti we be dumi ni pepepe de ni Yura de ne nan asi Jubilee Park na dwumadi ni nyina ye de ahihye so. Oh, I see. And just more extended invitation there obi aya where nananom said okay clergy ne omo maka nyina obi aya where as to speak 87.9 mini ya invite empanyimfo so we ba nyinara ya invite omo na various constituencies on say clergy no asanteman nyina ebi ho ti ama your constituency for na to omo sa from to mo sa fra info ni nyinara so obi bia on say asanteman ya info EP na omo tutu ekente kales no a ebuama hu so program no kwa no aya ni so aya efe kama nyina ya ade atu en safre mpanyifo enu nyina omba be grisi occasion media mai minim se eno ye posifo de a otena no roots kwan hodo a eba be link to Jubilee Park no
mo block bia eno no ye momu dia na say eno ye police for na this information be ba regional security council meeting e ko so essence so mampanyini ba why asset of Ghana Ghana police service na so mo bo no ho ban we say ni ho egu su gun kra ye ma bi so mbibia Ghana police service share atokom essence say 47 constituency wo route ahodo enwotwe ene wura Kumasi saa ekwan ahodo enwotwe ne fira Kumasi nyina party for ne mpanyifo be free kwan so nyina aba nti police be say o be mine route ni nyina se ne be ya sabi obi nko gina kwan mu na wonni yankofo e babone ebiem e free Zongo police station ekwan no e ba Jubilee Park e free neighbor e ba Jubilee Park e free WAEC e ba Jubilee Park free friend pole eba Jubilee Park free SAT eko form ho eba Jubilee Park police be say sa kwa ni nyinara obe mine se ne be ya ka bia so emekin fa obekin fa nipa eba so nipa yes fati wo mo se omeba Jubilee Park ya to yensa enka se ya extend invitation se dia ma wo no omo ye 4,800 omo ka ho bi amba be ka ho de ni ya mintini enka wate ba omo ankasa ye invite wo mo se omo mra na omo metrase na ewura entini fa na se da ma santeman no 4,800 people. Oh, okay. Ndia je say chana de be say kwan ni nyina no e ba be pie Jubilee Park. Yeah, niba regional minister waye entutuye bibiri kwa ene ka se odi ni padom wi beba Jubilee Park no enye bibia kwa na ehwe kakara ba ma nsu ahobuti ye de nsu be sisi mia bibiri awuluwa obetima yiri na onom ya taxi cleaner force so odi bibi to form na onom efa yenwie e ma yenka se NDC e ba ye no ya ba be Kumasi fi ohwe Kumasi mayo ura oforiaje mambuodi adodo na afa ne Kinzuba mbasa ho ne die ehia no ngama bibia wo ye this time round bia no ohwe se ahonedie ne be fa ne ntuma pa afra saa hihye we nyina ne de agu akwam se ye be wie no na clean Kumasi anase Kumasi city no to la no afa ne ntuma pa afra wo ahonedie mu right ijame da se bibia ni a yeah ebe ka se chi yeah me da se bibia all right we have a friend Ishamala Hassan